Evo, nakon drugog kruga predsjedničkih i pokrajinskih izbora, još je jasnije da su se građani većinski opredelili za promene. Neki su svoje nezadovoljstvo stanjem u društvu iskazali tako što se nisu pojavili na biralištima, ali većina onih koja je izašla glasala je za opozicijonog kandidata za predsjedničke izbore. Tomislav Nikolić rezultat je svega toga, naravno Tomislav Nikolić je predsjednik Srbije i nije se dogodila nikakva kataklizma. Naprotiv, građani su mnogo radosniji i pokazuju više optimizma nego što su pokazivali posle prvog kruga izbora, kada se činilo da do tih promjena neće doći. Novi predsjednik Srbije je dobio čestitke iz Vašingtona, iz Moskve, iz Brisela i iz svih okolnih zemalja. Ishod ovih izbora je iznenađenje samo za one koji su poverovali u virtualni svet koji je godinama stvarala Demokratska stranka. A u stvarnosti, onoj koji živimo, građani su se okrenuli protiv bahate, osione i arogantne vlasti i njihove prljave izborne kampanje. Drugi krug pokrajinskih izbora u Zrenjaninu pokazao je i potvrdio izbornu volju građana da Srpska napredna stranka preuzme rukovođenje gradom. 2 od 3 kandidata naše stranke ubedljivo su pobedili u drugom krugu, iako su protiv sebe imali protiv kandidate koji su okupili sve stranke da glasaju protiv nas. Da li će i pored te činjenice ponovo neko se usuditi da kaže da Srpska napredna stranka ne uživa većinsku podršku Zrenjaninaca? Nadam se da takvih usijanih glava nema čak ni u Demokratskoj stranci i da će se oni pomiriti konačno da moraju da pređu u opoziciju. Ja još jednom pozivam sve aktere političke scene da uvaže političku realnost, da je u Zrenjaninu Srpska napredna stranka ubedljivo pobedila Demokratsku stranku i da Zrenjaninci većinski žele promenu dosadašnje gradske vlasti. Posebno pozivam zrenjaninske medije da prestanu da služe gubitniku ovih izbora, jer je to i u njihovom interesu. Dakle, Boris Tadić je poražen, Demokratska stranka je poražena u Zrenjaninu, građani su se opredelili za promene i one se više ne mogu zaustaviti.